Heoi ka mutu te tatauranga mate huarahi I te ono karaka o te ata o te rā tū e tū mai nei. Heai ki te paipera koe nei te rā I ri pekatia atu ai a Ihu Karaiti e ona kai whakahe. Engari e toru rā I muri mai ka ara ke anō ia I te pōau tinitini. Heoi ko te pātai pea I tēnei wā nei, ai rā nei he rā whakate wairua tēnei, ai rā nei he rā whakatā, he rā kai he ki tiakariti noi honei. I haere atu a Hinerangi Goodman ki ngā hāhi katoa o Rotorua I te rānei, ki te hāpai ake I ngā karakia aranga a tēnā a tēnā. E te whakamau mahara I te rā I ripeka tiai a Ihu Karaiti, e whārau neke atu te rahi mai o ngā hāhi katoa o Rotorua I tae moa tāke I te ata nei. Mō te nuinga, he whakamoemiti he ingoi ngā mahi. Accomplishing that through the death and resurrection of Jesus Christ. It's about Jesus when he died and rose for us. Keeping on and praying God has a bigger plan for all of us. He oi mo etahi he kai hekia no tētahi atu o ngā mahi nui I enei rā o te aranga. It's because it's a celebration of the Lord and people think it's all about the Easter. Well, the egg itself is a symbol of new life. And so I think that's some of where the origin came from. Easter eggs is all cool as long as you're celebrating the death and resurrection of Christ. I runga anō I ngā whakaaro mo te kaupapa o te rānei, kāre hoki e kore huri noa I te motu, a rātua no ngā whakaaro o e rātu o tāua. E tahi e whakapono ana, e tahi e kore ana. There's no respect, a whole lot of stuff that our young people are grabbing onto that are not really ours as Māori. The world has always struggled to be what it is capable of being. Oh, I'm so sorry for this. Good time for family to be together and do stuff. I runga I nei whakaaro, e kore wareware hia te aranga. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.